Pemirsa bantuan dana kreativitas saking pemerintah Kabupaten Badung ring sejroning nyanggre nyepi warsani mangkin nenten wantah side keanggen ngaryanin ogoh-ogoh. Antuan dana inucap taler side keanggen ngwentenin deres telangu. Kepala Disbud Badung IGD Eka Sudarwita Mausang pakitan dane nerima apresiasi saking sawetara desa adat miwas keteruna ngenenin pemargi pengerupukan ring warsane mangkin nemonin rahina umanis kuningan tur benjang nyani kemargiang rahina nyepi. Mepaiketan ring pemargi punika seketruna sane nenten ngaryanin ogoh-ogoh kantun kedadosa ngajuang proposal tur anutin saking budaya lokal druene utawi kebaos deres telangu. Manut Danis ketruna sane nenten ngaryanin ogoh-ogoh kantun kedadosa ngajuang proposal tur anutin kuentenan Telangu suang-suang. Dane ngawohin ketruna sane ngaryanin ogoh-ogoh sawewengkon Kabupaten Badung pacang katureksain ring lomba sane kemargiang oleh Disbud Badung. Inggian panureksan inucap memargi kaliwuku sadurung rahina pengrupukan. Seketruna pacang molihang Jayanti 1 kantos Jayanti Harapan 3 tur molihang hadiah saking Disbud Badung. Sekadi kauningin dana kreativitas saking Disbud Badung ring warsa kalitali 3 kantos 15 juta rupiah sawilang seketruna utawi yoane. Raris ring warsane mangkin dana kreativitas nincap dados kalih dasa yuta. Anggaran dana kreativitas rauh saking APBD warsa kalita lipat likur kantos langkungan 11 miliar. Pengajuan permohonan bantuan dana kreativitas saking Skotruna miwah Yoane taler sampun kemargiang daweg bulan Maret nelintang. Tambis samian Skotruna wiadin Yoane ring Badung ngajuang proposal sawetara kantun ngelintangin proses perbaikan. Parwato Bali Pos Nguningayang.